Dobro večer, poštovani prijatelji i gledalci televizije KCN Kopernikus. Još uvek u toku drugi serijal emisije Sklopka. Kontroverzna emisija po mnogim sadržajima, temama koja iz petka u petak temu stiže. Znači, večeras, pored mnogih nemilih, dragih osoba, kažem, vi neke volite, neke ne podnosite, ali šta da radimo mi, to jest ja, autor i voditelj emisije Sklopka, hoću da u temama sa mojim dragim gostima, pa bili oni to u proteklih niz godina, zvali se negativci ili već šta, hoću da ispravim i da čujemo i njihovu priču, da ono što su nam krojili u našim istorijskim čitankama proteklih 50 godina od završetka Drugog svjetskog rata, da vidimo ko je bio fašista, ko je bio rodoljub, ko je bio domobran, ustaša, četnik, ravnogorac i da li su ti ljudi uopšte i naši, naravno, tadašnji ministri, generali, pukovnici, da li su ti naši ljudi u tadašnjim vladama, vojskovođe u nečemu grešili i zašto mnoge i dan danas bije loš glas. Večeras mnogi će se obradovati o temi, a mnogi će se naravno i prekrstiti levom i desnom rukom. Zašto? Zato što, evo, ekskluzive. Večera ćemo pričati o ličnosti i delu čoveka koji je bio u tadašnjoj vladi Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, koji je, kažu, sarađivao sa okupatorima, bio njihov saradnik, verni i čistio narod po celoj Srbiji i Jugoslaviji. Njegovo ime i prezime, pa i onaj nadimak koji je dobio dole iz stare grčke oblasti, kako kažu, makedonske, po onom Željku nekom, ili pardon, Đorđu Ljota u prevodu, Dimitrije Mita Ljotić. Ja se malo naježim, verujte mi, na to ime i prezime, ali želim večeras od mojih dragih gostiju da čujem pravu istinu o tom čoveku i da odagnamo neke laži, neke neistine o njemu. Naravno, o ravnogorcima, četnicima i svemu ostalom. Vojska s mene novu zemlju nosi, silna ko potopa val. Žrtvom, borbom ona se ponosi, verom u svoj ideal. Napred drugovi, naše vreme stiže. Napred drugovi, pobedi sve bliže. Vojska s mene junački se bori, dobila je zapovest. Dušmanina ona se ne boji, jer je u nje čvrsta svest. Napred drugovi, naše vreme stiže. Napred drugovi, pobedi sve bliže. I evo večera ću da predstavim mog prvog gosta, profesor, doktor, načelnik, simpatizer jednog pokreta koji se zove skraćeno SNP, a to je u stvari Srpski narodni pokret Zbor. Gospodin profesor dr. Branislav Filipović, šef katedre anatomije na Medicinskom fakultetu i magistar psihijatrije, naravno simpatizer lika i dela Dimitrija Ljotića i simpatizer Srpskog narodnog pokreta Zbor. Profesore, doktore Filipoviću, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našli i da vam se zahvalim što ste dali priliku Zboru da se obrati javnosti posle 50, boga mi 65 godina. Znači, ovo je stvarno ekskluzivno večeras. Potpuno, jer od 45. godine jedna jedina reč od strane zboraša nije smela da se čuje. A vi nosite pored toga Zbor i ono jugoslovenski je nekada bilo... Nekad je bio Jugoslovenski narodni pokret Zbora. A što ste menjali to jugoslovenski? Zato što jugoslovenstvo više ne postoji, Jugoslavije nema, a zahvaljujući našoj braći Hrvatima i Slovencima shvatili smo da je jugoslovenstvo jedna potpuno izgubljena ideja. Vi kažete to braći Hrvatima i Slovencima, ali smatrate ih za braću? Izgubljenu braću. A izgubljenu braću? Izgubljenu braću, jer većina Hrvata i ne zna da vodi poreklo od Srba. Izgubljenu braću po materi, ono što kaže, ili tako? Pa možda i po ocu, ali u svakom slučaju braću. I majčice zemlji, tako Srbiji. Je. Dobro večer. Pričat ćemo večeras, naravno, o liku i delu
Dimitrija Mite Ljotića. Naravno da kažete ono sve što znate i što mislite da je činjenica, a naravno tu su i vaši sagovornici. Izvolite, profesore Filipoviću. Moj drugi gost večeras, poštovani prijatelji, predsjednik Dinarskog četničkog pokreta, vojvoda Momčilo Đujić, brat vojvoda, i već ne znam kako da ga nazovem, Stevo Kotaraš. Poštovanje i dobro mi došao. Pomoć Bog, bolje vas našao. Dobro mi došli. Kako inače? Dobro Bogu, hvala, junački. Šta vi mislite uopšte o liku i delu Dimitrija Ljotića? Pa ja mislim o liku i delu... Mnogi su se i četnici zgražavali na to ime, ovako i užasavali. Mnogi jesu, ali Vojvoda Đujić nije. Vojvoda Đujić nije? Da, mi kao nasljednici njegove ideologije imamo isto mišljenje kao i Vojvoda Đujić. Znači, pozitivno mišljenje. Dobro. Dobro, izvolite. Gospodine Kotaraš, vaša pozicija je ovdje. Dobro mi došli. Hvala. Znači, poštovani gledalci, ostanite u sljedećih 60-70 minuta u večeračnoj sklopki. Znači, tema veoma zanimljiva, a glasi ko beše, ko nekada. Džingli sklopka, pa idemo na večerašnju temu. Dobro večer i dobrodošli u sklopku. I evo nas, poštovani gledalci. Ja sam u sendviču večeras dvojice profesora i čoveka koji je ratovao nekada za svoje sunarodnike, za svoju krajinu i tako dalje. A večerašnja tema ko beše, ko nekada. Ajde da krenemo od Kraljevine Jugoslavije pre tog doba i posle, znači početka i pre početka Drugog svjetskog rata, kada su komunisti zavladali ovom teritorijom, kada je stvorena FNRJ, Federativna narodna republika Jugoslavija, kada je kralj oteran i naravno iz dijaspore, iz Londona, komandovao svojoj kraljevskoj vojsci. I gerili, naravno. Večeras profesor dr. Branislav Filipović, šef katedre anatomije i magistar psihijatrije na Medicinskom fakultetu i član, to je simpatizer Srpskog narodnog pokreta Zbor, kaže da po prvi put posle 50 godina ćemo pričati o liku i delu Dimitrija Ljotića. Ljotićevci, Nedićevci, onda Mihajlovićevi ljudi, Draže Mihajlovića, pa onda Koste Pećanca s kojim je Ljotić sarađivao, a sarađivao je, boga mi, i sa ovim takozvanim fašistima, Nemcima, Mađarima i ostalim Italijanima koji su okupirali nekada ovaj deo lepe Srbije, Šumadije i okruženja. Profesore Filipoviću, dobro mi došli. Evo, otkud vi uopšte u ovoj priči i vi kao jedan od ljudi koji imate i titulu na Medicinskom fakultetu, profesor ste i doktor anatomije i psihijatrije. Odakle vam ideja uopšte da zastupate i da pričate o liku Dimitrija Ljotića? Dimitrij Ljotić je prisutan u mojoj porodici. Moja porodica naginje ka Dimitriju Ljotiću sa mamine strane, a sa tatine su bili Ravnogorci. Deda po ocu mi je bio narednik kod Draže vojsci, a kažem, mamini su bili vrlo naginjeli Dimitriju Ljotiću i moj deda i kasnije ujaci, tako da se vojska s mene pevala kod nas na porodičnim proslavama. Eto odatle, prosto iz porodične tradicije ja sam to prihvatio kao svoje, kao svaki dobar Srbin, veran svoje tradiciji. Kako poštujete lik i delo Dragoljuba Mihajlovića? General Mihajlović je srpski mučenik. Ja bih pre rekao velikomučenik. Sad, dobro, velikomučenik je nešto što crkva proglašava. A Srbi mogu da kažu za svog čoveka da je mučenik. Mučenik u svim pogledima, zato što je ostavljen sam, potpuno izolovan od svoje vrhovne komande, pušten na milost i nemilost Englezima, saveznicima, komunistima, nažalost, ovde. I u takvom vrtlugu jedan genijalni oficir, izuzetno dobar obavešteni oficir koji je bio cimer sa De Gaulleom na obaveštajnoj akademiji u Sensiru, se kao i svaki čovjek koji nije navikao da bude u takvom jednom okruženju se nije snašao. Nažalost, tako je. Inače, Draže Mihajlović i Dimitrij Ljotić
su imali gotovo potpuno iste ciljeve. I to je ono što je činjenica i što mi ne možemo da poreknemo. Prosto mi smo se borili za istu stvar, ali smo se razlikovali u prilazu toj borbi. Dimitrije Ljotić, za razliku od generala Mihajlovića, se borio nekako drugačije. Što hoću da kažem, nekako nije bio uspešan ni u samom njegovom školovanju, kada je hteo da pohađa prijemni ispit u Francuskoj, na nekom francuskom univerzitetu, nisu ga primili, pao je, zatim nije bio baš omiljen u redovima stranke gde je pripadao. Kasnije, kada je napravio i svoj takozvani jugoslovenski zbor i ostalo, nije dobio neku potrebnu cenzus, većinu u tadašnjoj Jugoslaviji. Dimitrije Ljotić je bio ličnost koji je, pored svih tih vojskovođa, kraljeve vojske i ministara, znamo kasnije da je završio i prava i bio je ministar i pravde, je li tako? I da ga je nekako kralj na kontu dela njegovog oca Vladimira nekako mu dao neke povlastice i protekcije. Šta je tu bilo u pitanju? Gde je krenula neka uzlazna putanja i karijera Dimitrija Ljotića? Pa ćemo kasnije malo i o njegovom poslovanju. Ajde da se vratimo na Dimitrijev boravak u Francuskoj. On je pokušavao na mnoge načine. Znate kako, nikad nama zapadna Evropa nije bila u potpunosti naklonjena. Francuzi su imali jedan numerus clausus ljudi, mlađih ljudi, naših koji su stipendirali. Sam boravak Dimitrija Ljotića, o čemu on često piše i govori, je doveo do toga da on apsolutno raskrsti sa idejom demokratije. I on je onda, i vrlo često po povratku iz Francuske, apostrofirao da je upravo taj boravak u Francuskoj nekako osvestio i otvorio mu oči da je liberalni kapitalizam i da je takva demokratija kakva se sad prezentuje u suštini samo jedna ljuštura i da nema nikakve suštine. On je obožavao inače Francusku revoluciju, tako? Da, ali se tada otreznio od ideje Francuske revolucije i onda je video koliko tu stvari, u suštini stvari prevara ima i on je činjenica. I mnogi neki francuski ideolozi su na njega uticali u velikoj meri. Međutim, on kao u početku zanesenja Francuske revolucije, kao i mnogi Srbi ostalo, mi imamo taj neki, ne znam zašto istorijski, možda gafka Francuzima i želju prosto da se nekako sa njima bratimimo, bio zanesen idejama Francuske revolucije. Kada se susreo sa njima na licu mesta i video njihove posljedice, shvatio je koliko je tu prevare. Dobro da pitamo našeg drugog gosta, da kažem četnički vojvoda, mada on to imaće objašnjenje zašto ne voli da ga tako nazovem, Stevo Kotaraš iz dinarskog četničkog pokreta vojvoda Momčilo Đujić. Malo ćemo o liku i delu Momčila Đujića, vojvode, koji je bio izgnanstvo u godinama u Čikagu i tako dalje. Gospodine Kotaraš, šta vi kažete uopšte lik, delo Dimitrije Ljotić? Dimitrije Ljotić, na početku emisije sam rekao da apsolutno nema pravo da drugačije mislim nego kao što je mislio vojvoda Momčilo Đujić o njemu. Vojvoda Momčilo Đujić je jednom prilikom izjavio da o Dimitriju Ljotiću ne može ništa ni da doda, ni da oduzme sem onoga što je rekao sveti vladika Nikolaj Velimirović kada je vršio njegovo pjelo. Dakle, to je i moje mišljenje. Apsolutno jedan pozitivan lik. Možda Dimitrija Ljotić nije pričao ono što je narod volio da sluša. Ali narod nije voleo Dimitrija Ljotića. Pa možda upravo zbog tih njegovih ideja koje je iznosio. A to ne znači da nije bio pozitivan. Dobro, izvolite gospodine Filipović, ja samo govorim ono što znam iz istorijskih Nije istina da narod nije voleo Dimitrija Ljotića. A koga je voleo, izvinite? Prvo, njegova porodica, supruga Ivka i njegove troje dece. U svakom slučaju. U svakom slučaju i sin Vladimir i dan danas. Evo i vi volite Dimitrija Ljotića. Ja ga poštujem. Ja ga nisam poznavao da bi ga voleo, ali ga veoma poštujem. Narod i dan danas, da znate, zađite malo po Smederevu. Ja mogu da ga poštujem, ali neću da ga volim. Naravno, ne možete da ga volite kad ga niste lično poznavali. Ne možete voleti nekoga ako ga ne znate lično, ali ga možete poštovati, gledati šta je uradio. Dobro, vi kao psihijatar, između ostalog. Psihološki profil ličnosti Dimitrija Ljotića, kakav je bio? Ja ću moliti malo i za fotografije koje smo izvukli Dimitrija Ljotića, pa da vidimo Psihološki profil Dimitrija Ljotića je u svakom slučaju bio da je on bio čovjek vrlo čvrstih stavova.
I to je nešto što je, recimo, mene delimično i njemu privuklo, da on svoje stavove vrlo retko menja. On je imao svoj stav. Koja je ova vojska, izvinite? To je Srpski dobrovoljački korpus. Dobro, i kakav je ovaj pozdrav? Šta je to? To je zakletva, troprsta zakletva koju smo zaboravili. Mi smo se zaklinjali, Kosta Mušicki. To je Sveto trojstvo, ali tako? Sveto trojstvo zajedno. Umjesto ovoga sada što pokazuju neke sadašnje partije. Da, to je ovo je rastrojstvo. rastrojstvo, Ovo je naravno. rastrojstvo, ovo je sveto trojstvo, ali ovo je čin zakletve. Zbor se nikad nije pozdravio. Mi nismo nikada dizali ruke. Znate, to je radio Milan Stojadinović sa svojim Jerezom. On se zvao vođom. Ljotić nikad nije dozvoljavao da ga zovu vođe. Znate. I to je jedna od stvari. On je samo sebe smatrao primus inter pares. Čovjek koji je bio izuzetno dobar poznavalac Biblije, izuzetno dobar poznavalac vere. I mnogi su za njega govorili u to doba, još negde pre Drugog svjetskog rata, da je sigurno najbolji poznavalac teorije vere i vere same. I bio veliki poznavalac i protivnik Tore. Jeste. On je bio protivnik judeizma, ali ne Jevreja. Često se meša, on nije bio antisemita. I veoma je lepa jedna rečenica koju je Ljotić izgovorio kada je neko rekao za Jevreje da ih treba likvidirati. On je rekao ne treba Jevrejima razbijati glave, treba im samo razbijati ono što oni rade. I to je jedna jako lepa rečenica da se vidi da on nema ništa protiv naroda. On nije bio antisemita, ali bio antijudeista jer delimično se i u judeizmu ima toga na neki način imperialističkog, odnosno želje da se zavlada drugima. Za Jevreje, nemojte zaboraviti, mi smo svi goji. Znači, oni koji ne pripadaju... Zavlada, to jest svetom, je li tako? Svetom, tako je. Tako je. Dobro, pa mnogi... Sad, za profil Dimitrija.